e-commerce4all.eu. Sve što treba da znate o e-trgovini za Makedoniju, Srbiju, Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Moldaviju. 5 aktivnih modula vezanih za e-trgovinu. Dostupno na lokalnom i engleskom jeziku. Šta to znači za tebe? Važni podaci vezani za regionalnu e-trgovinu. Zakoni, dokumenti, priručnici i propisi pomoću kojih ćete naučiti kako da pravilno upravljate poslovanjem e-trgovine kod kuće i u regionu. Video snimci i intervjui uspješnih e-prodavaca u regionu. Saznaćete ponude i mogućnosti za implementaciju online plaćanja. Upoznaćete se sa bezbednošću i procesima online plaćanja. Naučit ćete termine koji su deo rečnika online trgovine. Pored toga, na ovoj platformi su dostupni svi poštanski operateri, uključujući cenovnike i usluge koje se nude u e-trgovini. A također ćete imati priliku da se upoznate sa carinskim procedurama i kako da pravilno i jednostavno uvozite i izvozite svoje proizvode. Posjetite prvu regionalnu platformu za e-trgovinu e-commerce4all.eu. Budite informisani i budite u toku sa regionalnom e-trgovinom.